ni icyiciro cya kabiri cy'abasirikare cyangwa se cy'ibikoresho bya SADC mu gisebe bavuga ngo ni bifa bya jesh bya SCAD. Ibya mbere byarambutse ariko ari bikeya, babonaga ko ari nka sample zambutse. Ku munsi rero w'ejo nibwo hambutse amakamyo ageze kuri 26 y'ibikoresho gusa, aho ibifaru noneho bya bindi twavugaga ngo ni bya tutu baralo zatirari z'abatanzania, bya bifaru nyirizina byo kwa Cyril Ramaphosa, nibwo twabyiboneye byenyewe. ababyeyi babashimye Imana, baravuga ngo M23 yashoboye gutsinda ingabo zifite biriya bifaru byose. Ngo nibyo bavuga ngo na Kinshasa ngo ahubwo ni hafi, ngo na Amerika ngo M23 yayifata. Aba bajama bafite ubwato bw'intambara bujya mu mazi, bukajya mu mazi bukaba ari ubwato ngo bujyaho n'ibi bisasu twabonaga muri filime ngo bya Torpedo, ariko bwaba buvuye mu mazi bugahita buba igifaru, bugahita bujyaho amapine, bukaba igifaru bakestaraho imbunda. Ni bande bamufite? SADC yabutahanye. Amaye. Ni ukuvuga ngo iyi SADC ibyo byose barabibahondaguranye. Urumva baje bavuga ko bari bazarwanira ahantu bita Shove na Gitembe, ariko ari ukunyura mu mazi. Twavuze inshuro nyinshi ko izo ngabo zagiye zigiye kurwana, zitagiye zigiye kubungabunga umutekano, ariko rero ubwo SAMIDRC nako SADC yafashe icyemezo cyo kuvanaho SAMIDRC, ubwo nabo biyemeje kudusaba ubufasha, kugira ngo byari ngombwa yuko natwe tubemerera kugira ngo iki kibazo kirangire. Gutaha kwizi ngabo bivuze iki rero mu nzira yo kushakira umuti ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binagira ingaruka ku Rwanda? Bitanga amahirwe mashya ahuye ndetse n'ibiganiro turimo byo kongera gutekereza kuri iki kibazo cy'umutekano burasirazuba bwa Kongo, kuko izi ngabo za SAMIDRC zaje ari ingabo zirwana ku ruhande rwa Kongo. Kuri icyo twifuza ni ugukemura ikibazo cy'umutekano kijyanye no kurandura uyu mutwe wa FDLR. Rero navuze iriya joint security mechanism hagati y'u Rwanda na Kongo, donc urwego ruhuriweho rwavuzwe muri aya mahame yashyizweho umukono Washington, ariko hakaba n'izo ngabo za EAC na SADC. Tuzabiganiraho noneho turebe ukuntu twese hamwe harimo n'u Rwanda twashyiraho uburyo buhuriweho bw'umutekano bwo kugira ngo ikibazo cya u Rwanda rufite rumara imyaka 30 cyahabwa igisubizo cya burundu. Genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo, gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshal Real Estate iduhaye Sevarante. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane n'abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye, baba dukurikiye bari mu Rwanda ndetse no hanze ya Rwanda. Basuje cyane, hari hashize iminsi tutari kubana mu biganiro, ariko nagarutse n'ubundi hari ibyo twari turi kubategurira byiza tugiye kujya tubagezaho bya buri munsi, nkuko mubizi ko tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ni Gakire Samu. Uyu munsi tugiye kuganira n'ubundi na makuru mashya cyangwa se na makuru atugezeho, none hatugiye kuza kuganiraho. Ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean Paul ukorera mu karere ka Rubavu, araza kutubwira uko hariya bimeze. Mu minsi ishize nibwo twabagejeje inkuru hano ku Rugendo Online TV, yari amashusho ya ingabo za SADC icyiciro cya mbere zari zigiye, ariko cyane cyane nk'umubare munini w'ingabo ziri hariya nyinshi ubona ko hagiye cyane ibikoresho
ubu noneho akaba ari nabwo twavuga ko bagiye gutangira kugera nyine icyiciro cya kabiri cy'ingabo za SADC zaraye zambutse. Dufite amashusho hano rero turi buze kubereka, ariko ni amashusho yafashwe mu buryo bukomeye cyane, mu buryo bw'ibanga. Muzi ko SADC nyuma yo kwitangaje ko igiye gutaha cyangwa se itsinzwe nyine, ikaba M23 yari yirukanye ku butaka bwa Kongo, bavuze ko basabye M23 ko badakeneye ko gutaha kwabo cyangwa se uburyo bazagendamo, basabye ko itangazamakuru ritagomba kuba rihari kugira ngo ryerekane amashusho. Kurumva ni igisebo ni kimwaro ku ngabo zari zaje kugarura amahoro, ku ngabo zari zaje kurwana nabo bise inyeshyamba. None inyeshyamba zikaba zarabanishije cyangwa se zikaba zarabatsinze. Urumva rero ko abagomba gutahana ikimwaro cyinshi cyane, ariyo mpamvu atabashaka kuza ku mashusho. Uyu munsi rero tugiye kugira tugiye kuganira, kandi mujye mukomeza kubana natwe hano ku Rugendo Online TV. Dufite ibiganiro byiza cyane, hari ibiganiro by'ubusesenguzi, hari n'uburyo turi kubategurira bushya tugiye kujya tubagezaho ibyegeranyo. Muzajya munaduha ibitekerezo ndetse mutubwira ati turashaka ko muzatubwira ku muntu runaka cyangwa se mudusobanurire ku bintu ibi n'ibi. Ibyo nibyo tumaze iminsi tubategura. Vuba aha rwose muratangira kumva ibyegeranyo ku makuru ajya atandukanye cyangwa se ku bantu bagiye batandukanye, bizajya bibageraho, kandi ndabizi ko muzabikunda, muzadusapotinga cyane cyane nk'uko twiyemeje ko natwe tuzatubagezaho amakuru meza 5/5. Amakuru mashya hari rero nuko iyi video mu buryo yafashwemo, tugiye guhamagara Jean Paul wari uhari SADC icyiciro cya kabiri cyangwa se ingabo zindi zongera guhambirizwa zitaha zinyura mu Rwanda zijya muri Tanzania. Jean Paul, waramutse? Waramutse Samu, umeze neza? Meze neza cyane, ndashima Imana. Hano narindi kubwira abantu badukurikira bakurikira Urugendo Online TV ko mfite video ishaka kuba wafa ni drone ni mu giti. Wari uri hehe? Iyi video niyo ujye kubanza gusobanura ku bantu, ndeno no basobanurire ni qu'est-ce que c'est byagenze ute? Ni video nafatiye ahantu narindi na byasabye ko nzamura drone, kuko urebye uburyo amashusho azuminze, narindi nko muri etage ya 6 mu mujyi Musanze. Kuko gufatira amashusho Rubavu byanze, mbona nta yindi shu isigaye. Abagati n'ubundi ni ijoro ndazamuka n'ubundi tujya Musanze mu mujyi. Turavuga tuko byagenda kose, kuko no Musanze no umujyi amatara araka, kandi ni rwagati, nta kuntu rozakwetera mu mazu ha rwagati. N'ubundi wabonaga ko ni imodoka zageze Musanze mu masaa 5 z'ijoro. Naho ngaho rero nubwo buryo twafashemo video. Naho za video zindi wenda zo kuvuga ngo ku mihanda ya Rubavu, abanyamakuru amakamera yabo n'amatelefone yose ababigerageje yasigaranywe. babaye bayababikiye, bayasubirijwe izo modoka zimaze gucaho. So ni ndumva twahita tunabijyaho. Ni icyiciro cya kabiri cy'abasirikare cyangwa se cy'ibikoresho bya SADC. Mu gisebe bavuga ngo ni ibifa bya jeshi bya SCAD. Ibya mbere byarambutse ariko ari bikeya, babonaga ko ari nka sample zambutse. Ku munsi rero w'ejo nibwo hambutse amakamyo ageze kuri 26 y'ibikoresho gusa. Aho ibifaru noneho bya bindi twavugaga ngo ni bya tutu baralo, zatirari z'abatanzania, bya bifaru nyirizina byo kwa Cyril Ramaphosa. Nibwo twabyibonewe byenyewe. Ababyeyi babashimye Imana, baravuga ngo M23 yashoboye gutsinda ingabo zifite biriya bifaru byose.
ngo nibyo bavuga ngo na Kinshasa ngo ahubwo ni hafi ngo na Amerika ngo M23 yayifata. Yego barebye uburemere bw'aya makamyo atashoboraga guteruka, abantu benshi ubona ko emosiyo zabafashe, ubona ko na benshi bagiye biha felicitation, bumvaga amasasu avuga bagasabira ngo M23, ubona ko bavuze ati ngo amasengesho yabo ngo yatumye ngo imitutu y'imbundi ziba. Wabonaga ko nyine abashoboye kubibona bashoboye kurara ijoro, bagize realite zigiye zitandukanye, bagize emotion zigiye zitandukanye, bijyanye n'izi ngabo za South Africa ndetse n'izi ngabo za Tanzania, bakareba uburyo ibihugu bitatu kongeraho guverinoma ya Kinshasa, kongeraho abacancuro bo ku mugabane w'Uburayi, kongeraho abarwanyi ba FDLR, kongeraho Wazalendo, ukongeraho ngo nabo bita abahibu n'aba Black Water n'abarinda perezida b'umutwe udasanzwe b'abajiyere, batsinzwe n'ibi bikoresho bari kubona byambuka mu Rwanda n'ibindi byose batari kubona. Ubona ko M23 hose no mu kabari no mwirigara hose bayikuriye saribiti, bayikuriye ingofero Sam. Yego n'ibintu mbono nubundi ibyo umukanyo waruvuzeho byo kuba amashusho atafatwa ntabwo ari bishya, kubera ko n'ingabo zatsinzwe zamanitse amaboko kandi zari zaje kugarura amahoro, zagombaga gutaha. Rero nk'uko M23 yabatsinze yabibasabye nyuma yuko hari amasezerano yagiye atandukanye, bigaragaza ko batayubahirije, SADC itayubahirije ayo bagiye bagirana. Ni ukuvuga ngo umubare w'ingabo zihari zishobora gutaha nko mu byiciro bingahe? Umubare w'ingabo za SADC ziri hari mu Burasirazuba bwa Kongo bakubwira ko ari 1800. Izo ngabo rero 1800 zishobora gutaha nko mu byiciro bine. Yego. Ni ukuvuga ngo uretse ayo makamyo yaratwaye ibikoresho, nta mabisi yaratwaye abasirikari? Oya, ibi byose biri kwambuka ni ibikoresho abasirikare bagomba kwambuka nyuma gusa. Wenda abantu tubabwire uko inzira yagenze. Imodoka ziri kwambuka zikava muri Kongo zitanyweye karibira nta essence zanyweye. Bari kwambuka bagera hano bamaze kwambuka ahangaha munsi y'ibitaro bya Gisenyi hari station bita Mereze, niho bari kunywera. Niba bahageze nka 10:00 bari kuhava nka 3:00 z'ijoro cyangwa 1:00 n'igice, kubera ko amatanka n'ubundi bose bagomba kunywa mazutu cyangwa essence kugira ngo bakomeze urugendo n'ahantu bari gutinda cyane, ku buryo n'ubundi batangira kuzamuka iriya mihanda yo kwa Gacukiro, ubona ko ni imodoka ziba zizamuka zigize gutya ziremerewe cyane. Umutekano mu karere ka Rubavu uba urinzwe cyane. RDF ni hatari. RDF irinda umutekano my friend. Aba basirikare ba SADC barindiwe umutekano. Urumva RDF ikoretse kabafotora ni umusirikare n'ubundi utakubwiye nk'aba SADC batsinzwe, ntago yakubwira ngo mfotora ntago yakubuza niyo wamumwaza. Ariko bijyanye n'ubundi n'amasezerano bagiranye n'iki, niyo mpamvu nyine ibi bitabaho, abantu babareka nyine abantu ntibarebe aba basirikare ntibarebe muri kamera cyane. Ikintu rero kiriho Samu, ibikoresho byatashye ariko ntago ari byose. Tuzongera ko n'indi faze ya gatatu y'ibikoresho. Yego, ibyo ni ibikoresho n'abasirikari nabo barahari, ariko nanone twibuke ko hari abasirikari SADC yari ifite ba FARDC ba FDL. Abo basirikari bo ubu bari kubarizwa hehe? Hari abasirikare ba FARDC bari muri SADC ndetse na MONUSCO. Amasaka yivanguye n'urukungu, FDLR M23 irabafata ibashyira ahantu anytime izabohereza mu Rwanda. Ariko abasirikare ba Wazalendo na FARDC bari hariya
MONUSCO na Croix Rouge na CC barabafashije baba CC itanga amakwasiteri ndetse na Croix Rouge barabajyana babageza Beni, babagejeje Beni babafata indege yerekeza Kinshasa abasubiza leta ya Kinshasa. Ni ukuvuga ngo nta matekwa ariko byo ni ingabo zatsinzwe birashoboka ko ushaka kujoininga cyangwa se ugasubira mu buzima busanzwe. Urumva ho ni ukuvuga ngo abasirikare bahungiye muri MONUSCO n'ubundi ni amategeko ya MONUSCO cyangwa mpuzamahanga. Ni ukuvuga abasirikare n'ubundi iyo bibaye ngombwa ko batangwa kuri leta cyangwa se abatabishaka bakajoininga, ariko bose bagaragaje ko bashaka n'ubundi gusubira muri government. Basubiza rero babaha cortege ya Croix Rouge na CC babajyana babageza Beni, bamaze kubageza Beni babaha indege yerekeza Kinshasa. Bageze Kinshasa ubona ko ari abasirikare n'ubundi bagaragaza ko bari babayeho nabi, babahereza gutuntu kutuji, ukabona umusirikare arimo arashaka kukaryana n'icupa nyine bereka Minister Siminwa ndetse na Ministri w'ingabo bari baje kubasura hariya, ubona ko ari abasirikare batesetse. Ariko ku rundi ruhande nyine abantu ukabona ko amezi 3 barahagaze baranze kujoininga no bita haduyi wabo, bongeye gusubira kuri leta. Harimo abantu rwose bavuze ko nubwo batsinzwe ariko ngo bagumye ku idarapo rya Kongo. Gusa ikintu cyo nakubwira cyo nuko aba basirikare ba Malawi bibye ibintu byinshi mu mujyi wa Goma, uyu mujyi ufata. Utinya umusirikare ngo ejo bundi bagiye kubasaka umusirikare bakamusanga na firigo 3. Ubu yari buzinyuze heze akamusanga na firigo nyine mu kivera hariya mu ihema ryabo mu itente yabo, ukamusanga na firigo 3 ukamusangana televiziyo ngifite 70 ngifite ngo niba ari 100 plus. M23 ibabaza fagitire. Aba basirikare baravuga ati twarabiguze, ati rero niba mwarabiguze mutange fagitire. Fagitire zigira gute? Zirabura. Ati ibi bintu ni by'iwacu. Ati niba ari iby'iwanyu mwerekane maka n'ubundi mwereke mwambuka, ese mwarabyambukanye ibi bintu muri kubyita ibyanyu byagenze gute? My friend, baraharira cyane ngo hari n'abasirikare wasangaga ngo bakoze mu bikapu ngo ugasanga bafite n'amasitoke y'imiti. Ubona ko M23 iza gufata uyu mujyi wa Goma. Aba basirikare bibye amaduka nubwo twabeshyeraga Wazalendo na FARDC. Aba basirikare ba Malawi barapiye kugeza ubwo bapiye amateleviziyo, kugeza ubwo bapiye n'amafirigo, ngo M23 yafashe umusiri itunda ibintu byose bidafite fagitire. Niba uvuga ngo waraguze uratanga fagitire. Ubwo niba uvuga ngo wenda waguze wenda nk'urugero kwa Kazungu, ubwo uratanga fagitire ye, koko babaze niba waraguriye icyo kintu kigumane. Ariko ibintu byose babasanganye, ayo mateleviziyo ya ruturu ugasanga nk'abasirikare 2, ugasanga ngo batindikiye nk'amateleviziyo 4. Ubwo byose bipanga ngo bazabicyura byose makuru areba Malawi. Yego hasigara urugamba ku basirikare ba South Africa. Abasirikare ba South Africa bagiye kwishyuza imbunda zabo ngo bira bifaru byarashwe, ngo nibyafashwe mateka, ngo ntago batabifite, ngo nibe M23 ishaka ko bagenda ngo nibahe bifaru byabo. Aho kibaza umusirikare umusirikare yafashwe matekwa yagiye chini ya ulinzi, yibagiwe principe ivuga ngo haduyi kumupigana ku mucaci. Ibintu M23 yapigiye igoti, ibintu M23 yarasaniye, urajya kuvuga ngo ntidutaha tubisize. Bagutumye se kuri fro, M23 koza ati twebwe twagutumye kuri fro. Urumva ko kiriya kigo nukuvuga ngo ni ibigo 3. Icyo hari ikigo cya Mubambiro already cyo bamaze kugisenya. Ubwo ikigo gisigaye mu basirikare ba SADC ni ikigo bita RVA iri ruhande ya guvernora.
ndetse n'ahangaha kuri aeroport niho hari abasirikare benshi ba SADC ubona ko nyine bari mu mpaka utuntu bagiye bapiya utuntu bagiye bibikaho kandi ikindi samu nitubona abasirikare bambuka tuzabona ambulance zirenze 5 zitwaye abasirikare. Amakuru avuga ko ngo ubwo mu 23 yatakagwa mu mujyi wa Goma tariki 11 barimo abasirikare ba SADC barwanaga bigize wazalendo. Ukabona ko rero ngo harimo n'abasirikare bafite ubumuga budakira, abasirikare nyine barwaye indwara ngo y'icyorezo, bose bavuye no mu bitaro bya hariya muri SADC ngo bari no mu bitaro bisanzwe. Ubona ko n'ubundi nibambuka uzabona na ambulance ziri imbere yabo bagenda barimo serum. Ubona ko ibyabaye kuri abasirikare ba SADC bijanditse muri intambara bakaza kurwana ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ku mugani bafite icyo bita rahana. Iyi ntambara bayivumiwemo bayikuyemo umuvumo. Ese haravugwa kandi ko hari n'abagore bari Goma batewe inda nabo bari kuvuga ati se ko abagabo baduteye inda mu bajyanye badasize indezo. Uretse n'abagore batewe inda hari n'abagore batwite bambutse baba South Africa. Hari n'abatewe inda n'abasore b'abakongomani. Hari umukapiteni warwaniye n'undi musirikare wa South Africa, umuhungu wa Hanigoma bararasana abantu babashungereye iyo za Kirimanyoka na Kibati. Urumva nubwo nabo bagiye batwita ariko hari abajyanye inda zitari zo kwa Zuru Natal, ariko hari bajyanye inda zo kwa Chisekedi zo kwa Chirombo. Ariko nanone hakaba n'abasigaranye inda zo kwa Baramafoza, abana bo kwa Ramafoza, nk'uko wabonye ko abashinwa nabo basize imbuto Rusizi. None se ubwo tuzajya tuvuga ati ni kwa kundi tujya tuvuga ngo Africa we are one. Africa we are one. Iyi ntambara reka nkwereke sawa. Abakunzi b'urugendo online ndetse na inside baje babimenya. Ukuvuga ngo iyi ntambara hajemo icyo bita EAC. EAC itsinzwe Kongo ikora rekuru kuri SADC. SADC nayo irakubiswe. Ubu iyi ntambara niyo yakomeza aho bakora hose rekuru. Bose bakubitwa kuko M23 irabarenze. Ejo narindi Gituku. Nageze ahantu ku nzira iva Minova. Ahantu abarundi bakubitiwe n'ubu umuntu arambwira ngo hari igihe bajye kubona bakabona imbunda iriho maka z'Uburundi razamutse mu kiyaga. Urumva rero bro, M23 iyi ntambara yarwanye cyangwa ni kwanza intambara yo gufata umujyi wa Goma yerekanye SADC ko nta bushobozi bwayo. Iyi ntambara ubwo tuba tuvuga ngo iyi ntambara izandikwa mu bitabo zigwa mu mashuri kuko ni intambara idasanzwe M23 yarwanye n'isi yose, yatsinze isi yose. Iyi ntambara igomba kwandikwa mu mateka kubera ko ukurikije uburyo M23 bari bakeya. Bake beza bafite icyo barwanira. Yewe badafite n'izi ntwaro zose ubona aba bantu bafite. Uzi ko natangaye aba bajama bafite ubwato bw'intambara. Bujya mu mazi. Bukajya mu mazi bukaba ari ubwato ngo bujyaho n'ibi bisasu twabonaga muri filime ngo bya Torpedo. Ariko bwaba buvuye mu mazi bugahita buba igifaru, bugahita bujyaho amapine, bukaba igifaru bakestaraho imbunda. Ni bande bamufite? SADC yabutahanye. Amaye. Ni ukuvuga ngo iyi SADC ibyo byose barabibahondaguranye. Urumva baje bavuga ko bari bazarwanira ahantu bita Shove na Gitembe ariko ari kunyura mu mazi. Ariko nanone bakamenya ko bagomba kurwanira hano muri Goma ariko bagomba kujya gutanga umusada ahantu bita Kwijwi. Aho se rero zari inzira z'amazi. Yego. Kandi bagombaga kurwana urugamba bikwije bameze neza. Ikintu wenda batari bafite wenda wavuga ko ari nk'indege wenda za SADC zarwanaga uretse wenda zitwabonaga za Kongo z'amasikoyi n'ibiki. Ariko amadrone y'aba South Africa
M23 kubwira ko Sake ngo South Africa yari ifite drone zazaga aho ziri ngo M23 bari mu ndake bakazibona hejuru zimeze nk'ibitagangurirwa. Umusirikare kugira ngo ashobore kwikura aho ngaho ngo drone kazi gasikana ifite akabombe ikaba yatoranyamo wita akabombe, ariko bazirashe ugasanga umusirikare marasa nk'amasasi 2,000 kugira ngo arebe ko drone zamuva hejuru. Urumva rero bro, ibyo bintu byose, iryo koranabuhanga, ibyo bitwaro byose, izo mbundi, izo drone, ayo mato yose y'intambara barayatsindanywe. Ibyo bintu byose barabitsindanywe. Barabitsindanywe, bakubiswe bibi cyane, kandi bakubiswe babasaka. Niko akunda uvuga ngo aduyi mu magashi n'ujye umbwira ngo piga aduyi na kumucaje. Gusa ibikoresho byabo baditahanye. Ahubwo urumva ni feva, kubera ko twagiye tuvuga ko cyane cyane iyi ntambara umuterankunga w'intwaro ukomeye wa M23 yari Tshisekedi, yari FARDC. Ariko urumva kubera ko haba hari amategeko mpuzamahanga babivuga ko wenda nimba ufatiriye uba ugomba gufata intwaro ziriho ibirango by'ingabo z'igihugu cyawe cyangwa icyo mu Rwanda, kubera ko buriya nka SADC yari yabazwe ko ari ingabo zaje kugarura amahoro, kubungabunga amahoro. Ngira ngo buriya SADC muri mandayo ntabwo arije kubungabunga amahoro, yarije gukubita duye, yarije gukubita ku nguru. SADC wenda hari ibyo twibeshya, SADC ntabwo yaje kugarura amahoro. SADC ngo yaje gukubita oya, ariko ubwo nimba ari no gukubita uwo bitaga duyi, ubwo kwari ugusubiza Tshisekedi amahoro. Reka tubyite ko bari bagiye kugarurira Tshisekedi amahoro. Amahoro rero yaravuze. Wagiye kora abantu ntago bari kukumva neza. Mwanandake ntago turi kumwumva neza, ariko ngira ngo mwabyumvise. Nuko bimeze rero, ubwo mu minsi iza tuzabona buriya na M23 ishyikiriza RDF, aba FDLR nyine bari barahungiyemo hariya. Mumvishe ko aba FARDC ndetse n'aba Wazalendo bo bagombaga gushyikirizwa leta ya Congo. Yego, ntago nakumvaga neza Jean Paul. Naringiye gufata power bank. Kuko umuriro rusa nkaho muri telefone. Yego, turi no kugera tugana ku musozo, wenda mu minsi za cyangwa se n'ubundi turakomeza kugeza abantu badukurikiye amakuru, n'ubundi urajya uduha avangaho mu burasirazuba cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko nanone turajya na side ku makuru yacu ari bugaruke, turabita side Kivu. Intambara ya Wazalendo na FARDC nayo ikomeje gufata indi ntera, yatumye umujyi wa Uvira nawo ushobora gufatwa kuko wamaze kugotwa. Ariko nanone tuze gusubira Ruberu, ubona ko ibintu byose bigenda biba imbirenge, byose tugiye kugenda dukusanya. Turaza kubikoraho inkuru, nabonye abantu bamwe bari kuvuga ati Uvira yarananiranye, ariko abantu benshi bazi ko Uvira hari no kuvuga ngo buri gihe uko M23 yashoboraga kuba igiye gufata Uvira, bahitaga bapropoza ibiganiro, inzira y'amahoro. Ariko ndakeka ko Uvira ntago yanze kubatombe, kubera ko ari uko abayirinze bakomeye. Uwo bita Neva
zishobora kumwumiraho Uvira nifatwa. yatangiye kubibona Yatangiye kubibona ejo bundi ikiganiro yagiranye na BBC n'ubundi wumvaga ko ine interview abantu bamwe benshi bagiye bavuga ati ese ko general afite ubwoba bimeze bite general ka kuvugana ubwoba kuko urumva yongeye gushyira mu majwi uvuga ati M23 riramuka ifashe Uvira bafite umugambi wo gufasha Red Tabara kusonga mbere mpaka Bujumbura. Nanjye naramwumvishe gusa nyine ikikubwira ko Uvira iri danje nuko abayobozi bose b'umujyi wa Uvira bahungiye i Burundi. Muri uko rero guhungira Burundi ni ibiro byimukiye kandi Burundi ni hafi ya Uvira. Ubwo rero uraza kubona icyo bita intambara mu kanya gatonda. Hari umuntu ndaza kuvugisha iriyo bita Karoti wo mu Bafurero aze kutubwira amakuru ari Uvira, ariko turi no gupanga kuzajya Kamanyora, turi gupanga kuzajya za Rubarika, hose tuzajya tubabwira amakuru agiye atandukanye kuko n'ubundi nibyo twiyemeje. Reka ngushimire cyane Jean Paul, urakoze, ubwo turaza kongera gusubira. Urakoze cyane sawa. Ngaye nguko rero ni Jean Paul n'ubundi nkuko musanzwe muzi ko umunyamakuru wacu ukorera mu karere ka Rubavu arakoze ku makuru meza na video muri kureba yadufatiye mu buryo bwamugoye cyane, ariko avuga ati abakunzi b'Urugendo Online TV ndetse n'abakunzi ba Inside Rwanda TV baba bagomba kubona amakuru yo kuri tere cyane. Reka mbashimire abantu babanye natwe, turaza kubakurikirizaho inkuru n'ubundi mu kanya muri kumwe na mugenzi wacu Sempa Tiki. Origin Online TV, keep watching.